35 ala birana masalawaki lao rinabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalawa lao rinabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam risunakangi ri umma selange. Masalawa rinabita mancaji witandra papoji lao rinabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nariku maeloki misangi tahu kaminang maseke eri lebokna tanai reko nang kalingai asanna nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam nadek nasalawa ya naritu tahu kaminang maseke eri lebokna tanai rilai nairo naya tahu masalawa rinabita papolei maega ala birang engka riwayatna salawa ya naritu Andre Guruta Imam As-Suyuti naoki 10 hadis tentang alat birna masalawat rinabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taroni upalatu kaki 35 alat birna masalawat rinabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nomor sidi naya masalawat mancaji witandra papoji lau rinabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan nia lau ripuang Allah Ta'ala. Nomor 2 naya masalawai mancajiwi sumpung yargi makkadaki penghubung antara atana puang nenia sininna ciptaanna. Nomor 3 nigi masalawakangi nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam weka siddi maka Allah subhanahu wa ta'ala akan bersalawat yargi naweriangi pamase weka 10 ritau masalawae. Nomor 4 nigi masalawakan nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam weka sisabu maka dek namate letu riweriangi pamase kareba pasang kareba mutama risurugana pamasena puang Allah Ta'ala. Nomor 5 nigi bacai salawat untuk nabita weka 100 engka itu lolongan pamasena Allah subhanahu wa ta'ala weka sisabu. Nomor 6 nigi bacai salawat untuk nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam weka sisabu ripabeleyangi poleri api narakae. Nomor 7 makadai nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahu engkai si bawangi alena riasso kiamat ia naritu tahu kaminang maegai salawatna ri nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nomor 2 makkadatoi nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam naya bacaengi salawae engkai itu mancaji pelebur dosa ritau matungatungange masalawat lau rialena. Nomor asira Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda nigi masalawat ri nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ri asso juma weka 40 maka Allah subhanahu wa ta'ala riak dampengi manangi dosana. Nomor 10 masalawaki rinabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam angkai mancaji sabak rikabulkanna pak dua ngata ripuang Allah Ta'ala. Nomor 10 siddi naya tahu turi masalawat rinabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam angkai ritu rijagai rimalekae. 10 2 nanya tahu tuli masalawat rinabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam riakai derajatna ripuang Allah Ta'ala maupun rilino. 10 telu pak duanganna tahu tuli bacaengi salawae lau rinabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam angka itu ritarima risesena puang Allah Ta'ala. Nomor 10 apa naya dosa-dosana tahu masalawat rinabita riak dampengi dosana nasaba atungetunganna marilau doang dan nia masalawat rinabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nomor 10 5 naya salawat engkai
engkai ritu sebagai amal soleh pada isakat pada isaka risesena puang Allah Subhanahu wa ta'ala. Nomor 10 enang ia naritu na ia salawa engkai itu mancaji pasti deka bagi tau na mampu na turung beraka na rip kampok ta dan nia linoe. Nomor 10 pitu na ia salawa engkai itu mancaji paparingerang ritau tak kelupae mancaji toi paparingerang ripuang Allah Subhanahu wa ta'ala dan nia rinabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nomor 10 arua na ia baca-bacana salawae rinabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam engkai itu mancaji ibadah papatanang ati ritau masalawae rinabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nomor 10 arua ia naritu na ia salawae engkai rinabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mancajiwi pasalamakata lino nia akhira. Nomor 20 masalawa kiri nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mancajiwi jembatan papolei tanga riolona puang Allah ta'ala. Nomor 20 sidi nareko masalawa kiri nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam engkai itu mancaji papapacik jiwa poleri energi masalae na angkaki mapacing. Nomor 22 na ia tahu tuli masalawae engkai itu papole kareba deceng sebelum amatinganna. Nomor 23 na ia tahu tuli masalawae rinabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam engkai itu malomo riasso kiamat. Nomor 24 na ia tahu tuli masalawae rinabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam engkai itu lolongang selang lolongang bereselang pole rinabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nomor 25 ia naritu na ia salawae na ereaki maega keajaiban yargi pamase riatuongan linota jaji desi segaga arogiana baca engi salawae rinabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nomor 26 na ia salawae rinabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mancaji wipapenre sumanga riatuo linota masumanga ki makareso nadeki gaga mancaji tahu kasiasi. Nomor 27 na ia masalawae rinabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mancaji papatanang ati na angka ki mancaji tahu sabara nasaba nareko matenangi atita angka itu turi maringerang na malomo manang jama-jamang karesota. 20 arua masalawa lauri nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mancaji pasukuna pak bicarana dan nia pak kacapurana katok bana jumae. Nomor 20 asira na ia tahu tuli baca engi salawae lauri nabita ripabeleangi pole risipa kasrae dan nia matojo atie. Nomor 30 na ia masalawae lauri nabita angka itu papole baraka rialeta tan risakna sakna. Nomor 30 sidi na ia tahu masalawae rinabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mancajiwi malomo lolongang hidayah pole ripuang Allah Subhanahu wa ta'ala. Nomor 32 tahu tuli baca engi salawae rinabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam angka itu lulongang papoji lauri nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nomor 33 ia naritu masalawa ki lauri nabita
engkau itu mencaji kekuatan untuk hadapi tantanganna atuol linota lolongangi pamase puang Allah Ta'ala. Nomor 34 naya salawae engkau itu mencaji tandra syukuru dalle. Naya salawae engkau itu mencaji tandra syukuru dalle na puang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rekori syukuruki pak berena puang Allah Ta'ala, maka engkau itu pak boleh barakana tandri sakna. Nomor 35 yanaritu naya tahu masalah wae secara menenungang engkau itu mencaji pak goncinna dalle nasabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na barakaki wasil karesota. Makuniro 35 bentukna alat birana masalah wae lauri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memuariki angkaki tuli masalawat secara matongat-tongang memuari nak baraka atuang linota. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.